Chẳng đâu bring chẳng biết nào ba son giờ bấm tiền không em chẳng đâu bring chẳng biết nào ba son giờ bấm tiền không em Sound jadi ko ma'am. Setting siya bada. Ano ba? Okay. Nipan ni pusa pasay dagi. Ano ka? Nipan ni pusa pasay dagi ready to ro pune ai speaker anova microphone anova laire ko adusu bera leramba adagi aina sigi kanu screen je background je kanu helme ba white helme ba adu da ko gi ai kanu siga room setup siga sana da ne mami da amon makok te setting to na ba bera tam sana to na to do Sound kasi tawag diri horse yare mi taw na sangjara ni yang sigi question de ta horse yare ko ngasi algebra class manga soboi dine taw du ka class ma ko yaw do sing do video dum thaga pani ko adum nu yeng phang do saro link do dum thara ke aduga michael loi noi hana algebra gi makok te haina na bu ko link do dum khon toroke thara ke adum makok te video dum matham na nai ne Also, si question je kamai hot kane se mya x ko y ga je 7 tai x y puinar ga 10 tai ti sinar ga na 7 tai ata si value pu thoi speed to hot ngamre ngo si di lair ni sound ko su to dre michael merina nang tu sauru nu ko ai matam sana tong na ba nga sai di ready to le ba ni panga minute ni fu salam da to ai adum on to ro ga yeng mun do Tawar kanda igi microphone is pura ya de sima ina dili de gil palising mari pirsi elisi kana thresima paisa mange adu camera gumba ge heng ko video recording to boda khoi ge interview gum to bagi ko microphone ni sina badi yani ai no sik sinari ba sigi on live class gi wona di matik sadre ko background is joina ne ango bu ina namhallu ba ngang du da ya adre ba angobu hela yeng ba sana dra ba du dei dam me ai na pa du dam simdu li si simdu no na da matam sang ba computer thajil la background se dikhram ya re da ko aba okay phare sang ka sto de class house ko sigi se ke no mai se x ko y ga ani ji tisna ba 7 thare puri na 10 thare asi puto sidi angka ji putting method irai line ya ro x y tisna 7 thare tisna puri na 10 ta ba ji x na 5 oiraga y na 2 oibda yadro sam tawan 7 ta ni puri na kan 10 ta ni yai ko sa aw ta si bilus put tawraga hoji mana put wai si kya tare
1 by x cube है 1 by x cube ती क्या ना 5 cube ती 125 लानी मतलब तना 1 by y cube ती 2 cube ती लानी सी L सम लोअर दी मावानी पूरी नरो मतलब 125 के 8 के पूरी ना दी 1000 दादरा मतलब 8 plus 125 अदे मतलब सी 133 तारे 133 दा सी 1000 दाग तो 1000 ये लदी पॉइंट मतलब दा डिजिट ओम थमो सुमाइन तारने को सीने कोई समय पुटिंग मेथड पान में जो कोई समय को पुटिंग तो भी ऐसे मान फिर में इक्वेशन अनिजिबो सेटिस्फाई तो भी x समझ y बिलु सी इराय लाइन अदुम होत तभी तो खंगा मिदना से रोशन कुंद्राबो सर व्हाट्सएप तो था कि बदो होई ताके अरे को से सीधी सेम थियो thrice x minus 1 cube plus 4x minus 3 cube plus this cube this सीधी ज्ञान था पर गम रही हूँ अखोई नाम ले देना identity में a cube plus b cube plus c cube minus thrice a b c फॉर्म नाम ले देने को अदु सीधा नाम कमाई थोड़ी c की बिलु से के तो बात thrice a b c के माना रहे है कर्म कंडीशन माना नहीं बा c a cube plus b cube plus c cube equal to thrice a b c माना इसे कर्म when a गा b गा c गा मकोई ओम जी 0 ताबा मतमदा और a गा b गा मानबा और c मोय ओम जी हेक मानरबा मोय ओम जी हेक मानरबा का a b c थिन फोन जी 0 ताबा और मकोई ओम बिलु जी हेक मानरबा अदु कंडीशन होई कांदा a cube plus b cube plus c cube मकोई ओम बिलु जी thrice a b c गा मानने का अदु मा सी पेरेंट सी a सारिन खलो a cube सीने b साइन खलो b cube सीने c साइन खलो c cube मकोई बिलु जे के दोरे thrice a b c नत्रो माना हले मिसा नत्रो thrice a b c माना नि नत्रो अरे अदु x बिलु न 1 by 3 ओय बदि यादे हरि को यंगो अदु दि c मानरा ममनि न होजे के दोरा कंडीशन अनि a गा b गा c गा तिसना 0 ओय बमा माने c पिरमे बा c मोंग द पिरमे को c जगह से c की टाइप द पिरमे a cube plus b cube plus c cube से thrice a b c मानी पिरमे अदु तारगदि a गा b गा c गा ओम तिसना 0 ताबमा नत्रग a b c बिलो हम चमारबा मानी सी वेराने हबको अदुदी यंगो हजि अखोय a plus b सारी न c लेरे को plus c मखोय हम थिनबदा 0 ताबा कंडीशन यंगसि अदुदी x बिलोस क्या तारे 7 9x तारबा सोमदना -1 गा +1 कनगरे 3 जे सम सकरदी -3 सम सकरो +3 तारे अदुदी x बिलोस क्या तारे 3 by 9 at the x below 1 by 3 tare to would man x below 1 by 3 tab the adi hari buko adu the akoina si condition ji mu yang roi nga sai condition am legi dai ne a ga b ga c ga moi hom mana ba na adu condition du apply to ro a sari di kana no thrice x minus 1 atro b sari di kana no 4x minus 3 mana halo si adu c sari di kana no twice x plus 1 si mana halo adu ga mu holo si अदो पुलप सी सिन द्रगस अखोन अनि जी हान सिन रो सी अनि सिदे अदुम होट केरा नत्र सी अनि सिदे होट केरा अदुम तोरो अदो सिदे होल दो से यारे को अदो दी सिदे होता रगा दी थ्राइस 4x minus 1 लेर मदो असि minus 3 सम लादी plus 3 सम दो 4x minus 3x अदो दी x बिलुस क्या तारे x बिलुस 2 तारे x बिलुस क्या नो है माने 2 तारे सम होता रे x बिलुस 1 by 3 ताबे कंडीशन जु लेबा अदु तो बदो मासी अदु लौगुनु हैरमेबो को अदुना तू जी होलाने मैं हम ज्ञान ताबरा सी की जीएस नो रोशन कुंद्रा कुन बीता है यार बा हरो हरो ए बसा x plus y plus z equal to 0 then the below of this summa number summa si putting palo hot kadam ni ko summa ka si di ko x y z mo 0 tai hai ad putting palo se x below na 1 se lekhalo y below na 2 se lekhalo z below si kya sim yai mabani thinga 3 tare z to minus 3 se lo maram di moyum thinga 0 ta han de ya de ko adu holo asi ma pyramid x square plus y square z square na tro x square di 1 square la ni y square di kya no 2 square la ni z square di minus 3 ki square ko minus 3 ki square makha da ke lakto ba z square hai z minus 3 ki square minus x ko y ga di 1 ga 2 ko puina ni adu kya thare ma 3 square di 9 minus 2 mathak sina 1 ga 2 square di 4 plus 3 square di 9 makaji mathak sina 14 makaji na 7 adu di kathana di 2 thare mana puting pala ga hot ka da sina
yan dai ko sa sumang kasi mamang yam takre ai class kya subunai to ring asi class 15 subuni ko asai jo ai nan class to hokda bagi aina video ma tablet tagi recording to sema kidna polynomial matang da adu noi doubt laiba khara di yawe ha do ai horen explain masam to bi rakhe du sing du jaga du ko man doubt lai jaga do to rakhe do si kya ndare ko sa matang da me ngo si question ji x square minus thrice x minus 1 equal to 0 tare then the value of x square plus 8x square minus 1 ado si pyramid kari no ngam gadra se pe try to aji khara thenge ne pung nipan ma khai taram da kitang helak pa da gi ready tawraga mapan nang na ba na mana kanna plan tawro to bone du hek to flop chat ki ba okay mayam ko adum regular oirani sidi oina ba kan honari bani ko ai kano je ithanna na sala ra puni na ne sida setting ngong ting helper later ni na ne why ba ko adu ai ju experience hengala bani na kaiso du problem thore mayam ko yong si di mana hangi kya no x square plus 8x minus 1 jida si jaga ji kari hai du no se sida hai ji kya no siga sina hai ba athadi kya no x cube plus si di kai ga mana ne matam da x square plus 8x minus 1 si manung ji x cube plus 1 by x ne basi ko sida inverse ro ba ta phosi matham ga la ne basi matham ga la ne du ta phodi si ma kha di yela su yare si mana x cube plus 1 by x si mani yela su yare ko ha badi si gi value si 1 by x ne dana inverse ro ba x to di inverse ro phosi ke dore matham ga la idana se dogi adu ke dore sa sidagi dum hota ma pyramid condition x square minus thrice x ma pyramid x square minus thrice x minus 1 equal to 0 mane pyramid sidi smai to abriyo mathak suma khas x na lo yelo mathak si x ne yela di x plus 8 minus 1 by x tare ko makhas x ne yela di x square plus kya ba 1 by x tadra puthogadi for the sini ko som sakhi so mana pyramid value se given je jo mo hotok se bu ko hotok kya di x square minus 1 thama som the 3x som chagra samai la chakrani ko both sides x ne thodi x minus 1 by x equal to 3 taramani are ko sa si value is use to ro hotu bang khaji adu de kya dara si value is 3 tawdi squaring tawdi kya tane sa si pyramid agadi x square plus 1 by x square kya tane asami tak na gram ni ko se hana di already tak ram ne dudi 3 square 9 da kya tislani or minus 2 thoro ko du tisladi plus 2 di 11 da brasa amang han already ta legre ko si ta me ma ko yan dar mani di x square plus 1 by x square makaz 11 tare mathakti x minus 1 by x ki value di kya no x minus 1 by x value di 3 ni 3 plus 6 8 amaga leire dudi mathak su 11 tare makaz 11 tare dudi 1 tare answer ji 1 ko si answer 1 tane ko si ado aina hosi tori ke no mana hangi ba question je si jo aina thugai re khara sadu ye ko adagi given da ju khara sadu adu ani ji phone punchil lo ko ubu ngamak na bai tare answer ji yari ko myam gyan tare ba sigi si yes or no adum noina ju khumo ko adi noi ji class ma sing yama me khara jo hina ra bani no ko kitang thura ji arba yai ko sa sidi x equal to 2 minus p then this value is equal to sina CGL gi 2019 gi CGL question ni ko si kamai hot pi ai ma pyramid x e 2 minus p ni pyramid ba ko adu kamai to bi ai x minus x plus p equal to 2 smai sadu ya dro adu si tawradi putting palo si yare na tra another method me amam se yare putting palo x p ge 1 1 sin jabra natraga p ji 0 silo x p ge ji x ka p ge se 1 1 silo so dum si question chum ni dana si sin gera or x ki value na 2 silaga p na 0 silo aduna di thurani ani mo palo ho si ko yeng ji ko si hana pale yeng si x value di 2 ra di 2 cube ti 8 la ni p yaw jaga ji 0 lo in tarani maram di p 0 ni na ko 0 tar adu answer ji 8 tare lo very easy
putting method se yam la hele ko aduna tabi da sigi kambu se palam x1 oiba p1 oiba se palam di x1 oidi 1 tarani adu sina 6 tarani sina 1 adu ya tarak to lere sisu sina budi hen laire putting pala hola se ko aduna ne putting panda bi hot ke haraga di kama hot kani sigi sa nang to ya ba se sida man pyramids ke no cubing to sin tare dana cube to selo sigi cube to selo di kya tare adu ju tamam ji ko c below the a cube plus b cube plus thrice ab whole into a plus b have an adu di kya la raha x cube plus p cube plus thrice xp x plus p ki value du ngasai kya ta gi 2 ta gi dane sida x plus p du ngasai 2 ta gi bna tro akuna cubing to sing me wani na si 2 ta si manu gi 2 ta ra ni ko adu di kya ta raha s cube plus p cube plus 6xp so ngasai som da cubing to gi value du 2 cube ti 8 ta dena sa ngasai cubing to gi 2 cube value du som right side 8 ta dro so mana sinam kui malle putting method nam phani myam yai ko sa sidi siga tanem holo sing glass am thake si amuk tau si ka si toin hana hangraba previous question type amane si da hangi si ka CGL 2019 ni si mamang do si type te dum hangaga leibo ko to 13 14 adwa da sama hangi sidi nane mentally hor pasung ma khine bo ko man hangi na 4x cube minus y cube plus x square y square hai bane ko adu di adu mentally hor pasung ma khani si x square maga y square si palaga or x minus y la ni si x minus y whole square la ni so plus y square minus twice xy x square am le hori adu horen x square to 6 square 3 so x plus 3 ki whole square am ga lakhini hore equal to 0 adu x ka y ga manani adu x ki value sinam kai ta ba minus 3 ta ba so mainam lakhini ko si aina samma ga sum unga madu speed ka da yong na thu ya ge do sum nga sai gi thaina theng na gi time ni na tak law na si yong na thu na phuthok ya he ut pai wane ko adu minus mana x ka y ga mana gre x ki value na minus 3 adu x value is minus 3 wa ta minus 3 small 4x cube x ka y mana di si ju kai hane x cube hane yare si di x to the power 4 la ni y ji x on thok ni x square di x square ni x power 4 adu di thrice x kya cube plus x to the power 4 adu di x cube common law di 3 plus x la x value di kya no x value di minus 3 ni 3 ka minus 3 di 0 ta re adu al sa ji 0 ta khrani si ko sum speed to sum thu no ta koi wane ko ai phajana explain tor ke myam si ji ko no gyan ta roi thuman gre bain to ji ko la ka do sum u bangam do thu na sa to ya he do ut pai wane ba sida lai ri se mana twice x square have se plus y square plus 6x minus twice xy plus 9 equal to 0 have it akhina si x square ani ne ba lai ji twice x square se x square am lok tho adu si gi y square si ga paro adu minus twice x y je si ga pullo group ma se ma sidagi x square am ani der ma de am lok tho kra am le mori do sidam thammo adagi 6xy ji ma pullo adu ga si 9 je akhina 3 square ha ni yarang mani sumaina adu 0 hane fimam kai di ko si adu som sai ta kai dare se a minus b whole square na tro se x minus y ki whole square hai tare ko a minus b whole square mong le re sina kari a sar sina x b sar sina 3 twice ab na tro se twice a b ki mong le rang mani lei ko se adu di a plus b whole square la ni adu sumaina lei kan da ngarang kari hagi si square to ba have je kari gu masing am square to ba have je positive number or do ni si ju square to ri ni adu positive number ani sum to kan 0 ta ba je karam ba condition wo thok ne matham da si x minus y je si 0 taram mani si de manong x plus y 0 taram mani x plus 3 hai tare si 0 ta ne adu kan wo thok ni na si
सी अना एक्सप्लेन तब याग्रम क्लास नंबर 1 अद्वाद यारमदौ माले को अदु तादी आइडेंटिटी ताको नमित याग्रमनि x का y से थांदोदी y मानरे सिदे x का कना मानानी -3 गा सी वैल्यू जी पुट तौर अदुगा होजिकी माना पिरमी 4x³ minus y³ plus x² y² सिदे होतारे को अदिंगो अदि 4x³ लेजरे को y³ हाबजे y x मानम x³ अन थम यारे प्लस y² has x² हाय यारे अदि x to the power 4 लानी दना सा अदि 4x³ तक x³ खाइदोदी x thrice x³ लानी सोमदना प्लस x to the power 4 लेरे अदि सोमददी x³ से कमन लवता अदि सोमदा 3 थोए सिदना x अम थोए अदि x वैल्यू दि क्या ना होखना x वैल्यू जी -3 नि अदु तादि अनि 0 तारानी मनुंग जी 0 तारामिना 0 गा पुइना दि 0 तारे आंसर से को सुमानो होलकोने अफम दो यारे को मैम से हैनी को से यान दारिब्रा अइना खतंग थुरमना आहानमा द खर उडलेदना once अमुक्तंग थेने गिबे सु उबो सत खंगदम अदु क्वेश्चन जे मकल मैम थाइना गी प्रीवियस ईयर से एसएससी की एग्जाम था गया दे दि प्रीवियस ईयर जे किरण चैप्टराइज मैथ्स कुमा मरोइन को पिनाकल गी लेक्चर याम पानरे किरण चैप्टराइज मैथ्स के जे 1999 दगी एसएससी ना लव पा एग्जाम सिंग हतर मरोइ मैथ्स की सरुक से मैथ्स की इंग्लिश की तोंगा तोंगा फोंगने इना हाइजे मैथ्स की नि को अदु क्वेश्चन टाइप मकल सुना यावदो अदु फजन होट कांददी सिमा थाइना गी क्वेश्चन नि हौजी अनोबो टाइम नि गा दुरिन खान खने काना बने डायरेक्ट तो सिदा a b b c c a c p रे a square plus c p रे देन possible below of this से आइडेंटिटी बेस्ड तो क्वेश्चन नि को आई नो देन आइडेंटिटी ताको लोइग्रे अदि यूजफुल रीजन पान बको यूजफुल रीजन पान बा ताको लोइरे ngasai aina polynomial gi class tawgre polynomial du noina gyan ta da khare yawe habdo aina class oin tawdre video oina semi ko video oina semngre class oina sumai live torom boy di noina wahang po hang tawraga khangda bu tak yaw khangda ma samani lebido edum ai clear o halake sida graphical representation ga coordinate geometry ta lakhini ko question ni ma'am nei na ba yari ko si pirame adu sida mana hangi ba si kari ga mane sida mana hangi ja tai kam nate mana hangi ba si kari ga mane ha matamda sida hangi pose ga mane ba mama identity sada ba si hangi ba si si mana dro a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca si ga mana dro hangi ba se si ga mana ha ba se mamang ta khrabani ko explain tawra ne mamang video di ngo ata si pu thwa ba samara ma pirame si adu di ke no a square plus b square below the 20 tar si jaga si a plus ab plus bc plus ca below c 8 ne adu di si minus a la ne 20 de 8 khado di 12 tar 12 n ja ba thiro loi si ya ro sa a si di 20 minus a la ne si a plus b plus c below di khang de ko si khang da ba ji pu thom de ya ro si pu tho kya tar ga di to tare a plus b plus c je akoi no whole square to c square to di mai formula ke no is se makal sumai ho se ko a plus b plus c below khangdri ba si khangdri below se squaring to sela je si kana mane ba a square plus b square plus c square plus twice haraga ab plus bc plus c a ga mana dro sia ane ko sia akoi putok tu si ne ba ko adu yenga ji a square plus b square c square di kya no pyramid se 20 la ba plus 2 haraga a b b c c is di ya tare adu di adu kya tare 20 ga 2 as 16 ga di kya tare 36 tare adu therefore a plus b plus c puto kya ta di asomni square root lower ni 36 adu di kya tare 36 square lower di 6 tare dra adu na c below 6 tare adu sida lak to below 6 ne ba ko a b c below 6 ni c 20 dagi 8 khado di 12 ni 6 ka 12 ka puina di kya tare 72 tare angka si sumana ko somna kanjina ma somna kanji sina kanji sum khothara kanda a plus b plus c below di khangdana leire ko si 20 di 8 khado di 12 tane di 12 ne na ba thi kanda su 12 ne na ba si ju yade ani khak lerame si ani jung answer di oirani ba ko ama khak yoram magadi akoi option trick kuma tawsilaga angka duma kha holam drozi ya bane ba adu a plus b plus c below khangdra di yadre ba aduna
a plus b plus c value puthonu hono magi squaring to b value si ithoga comparison thorakan kon square loraga a plus b c di puthopane yan tawre tuman ramya class yakuna already hand the higher level am tabna tags no kitang kan tawgadna tawani sir what's the tag with explain the tobiro tawdini class yaudi bro yari ko pathang di x plus y is 1 manare x y c si pirame x to the power 4 plus y to the power 4 ji kya tage na angi suka x y below kya ba x y this number 4 ji 1 tare si pirame ko si 1 tare ma pirame ji x plus y below 1 tare somna x y ga minus 2 si na 12 time pirame si puri na nakala ni mo holo si di puri na di x square y square minus twice x y equal to 12 ta de songi je malai jare ko si is squaring to som size squaring to di squaring to a square plus b square plus twice x y equal to 1 ta do na tro sia twice x y below sin jabad ado manu puthoi ji x to the power 4 y to the power 4 ne du yong na ba thamji x square plus y square lere so no 1 minus twice x y among again squaring to c squaring to di a square plus b square plus twice ab among squaring to ni ko adu right side squaring to di ni ko right side squaring to di kya tare a square di 1 square la ni plus b square di 2 square di 4 x square y square la ni minus twice ab 4 x y tara ni sina ko mai lakrani ata di sida akon puthoni bodi thamawro twice x square y square som sakro adu di 1 plus 4 x square plus y square dagi sikhado minus twice x square y square sida minus 4 x y am lejari ko masagi si equal to 1 ma som sakhe ni ko koi puthoni photo si le hore ko si kya tara sidagi sikhado di 1 plus twice x square y square minus 4xy the minus law is 4xy अब सी वैल्यू से मखाता सादोते यारो को हाइबदी 1 minus twice x square y square स्माइन तोरो सिदा पिरामिड वैल्यू से अखोना इक्वल सिदा ले वैल्यू से अनिमक 2 2 नु पुरी बदी लेफ्ट सु राइट सु 2 नु पुरी दिस twice x square y square तारमनी 2 नु पुरी सि 4xy तारमनी सम 2 नु पुरी 24 सी वैल्यू twice x square y square minus 4xy 24 ni ko सी इक्वेशन जी सिदा ले फंगी वैल्यू से पुट तौसलो सिदा twice x square y square minus 4xy सी वैल्यूज क्या ताइबा 24 मानब नोत्रसिया अदि 1 plus 24 लावइद्रा अदि 25 तारे सुमाइना नकलनी दे सुमाइ होट कदब सिगी दिको को सिगी से क्या होब्रा 4x square y square minus twice x square सिदगी सी लाख रे को twice x square y square minus 4xy जे सी वैल्यू जे सिदगी पुथोखरे 24 मानेना अदना अखोइना अंक होट बसिगी दवे पिरामे बसिगी जु नकन नाम होट पा वैल्यू खर पुथोपु सोंग इज नकन नाम होट पा कोलगा अनि दिसिन नया वैल्यू सिन ल होट कदौनी को अदो अखोइना कइगिनो स्क्वायरिंग अनिरक तौगी को सिदगी सिदा स्क्वायरिंग तौगी अदि सिदा तारै फोन जिदि अम केदवे सी स्क्वायरिंग अनिरक तौगी बको कइगी स्क्वायरिंग अनि तोइनो मतंदा मोइना पुथो हारिबा x to the power 4 y to the power 4 जे उब ngमननबगी दो यौरक ngमननब हाइतारेने अदुगी अनिरक स्क्वायरिंग तौबने सी मैम को सी खितंग कंफ्यूज सत्प्र मैम कमाइ तौई सी जम थाइरो yan tari ba mya thuman bro ai se kamai toge class ya thuman bro chidi 16x square plus 9y square plus 4z square c pyramid ka
adu tadi then the value of this xy ga twice z puthoi si sunga sai gi du gi habit manarab to bam yaugre sijel question where me sije smai tore sinatra si akhona thunu ungam rengi ko si mental ungam ga dawni 16x square si 4x la ane ko 4x la ane 4x ki ye sai si wani aduga kana ga paduri ma ga 24x 24x ko 24x dagi yenge mari a na si sare twice ni pan hom b na 3 na sare maji hore plus or di minus la ane adu di minus 3 smai la ane hore plus 9 na thrice y le ata di si 24 ga si kano ga di 3 na si dengan to di hom mani mari la ane minus o di plus adu plus 4 whole square la ane hore 4z kisna twice z la ane adu di plus layer plus minus la to hore adu di ani ni mari taruk 6 smile la kani adu ta di x ki value je hore 3/4 y ki value je minus 4/3 z ki value je 6/2 3 tare sumaina thura kana ngamdina khas x ko y fuinoro x is 3/4 y di kana minus 4/3 plus twice z 3 ni adu kya tare ka thana di si minus 1 tare plus anium taro adu ta di answer ji 5 speed ne ba ainu uli si speed so to bane sida tarai base kadai de no mentally hot bane ko mind calculation to hol ini si thaina thina gi ba type question ni thina buga si question na thina gre adu de si sumai hol kare dak khanga ga mentally hol tak sam ngam ga da base adu kanu da anka ji thune bu ko yanda raja sigi level yo kana anka ji noi pass wor ka duini adu yanda hobro me amaji ku da explain budi tawdi ni makok ti si la ki base ungam ga daw ne bu ko thaina nang hot ki ba previous question thengna raga di ko adu bang thengna kha sidi aduni na har ungam bisang da leyo ko si repeat toge ko ai si speed so to bani da sumana si lai je 16x square han lai na tro si do hore 24x la kani da 24x asum chaladi minus 24x han la ne ba ya da raja adu di hore je ke no si a square la ne basi akun ungam godong ne basi si hore chuma lak to ne a square a di kana sa 4x na a sa do re ba ko adu di a square oi di kya tara a square 16x square tara sina twice a la twice a di 4x sa gre twice a di sila re 8x lai gra dra adu di 8x lai dra sa ata di b sa ri do so in 3 ora mane si sidagi akon b sagada bu kari no khangam me ba kanda bra sidagi akon a sagada bu do khangam me kamana a sagada 4x ne khangam me sidagi akon b sagada bu khangam me maram di twice ab twice 2 le jare a sa dinga sa 4x ne le 8x taradra sidi 24 ne 24 yogada bu kana wale kana foi ne 3 na adu di puri duri ba 3 je b so ora mane ba adu di b square di 3 square 9 la mane so mana sa u ngam goda ba ko gyan da ba sia Sumai urani ada isi group ama lere plus 9y square si sinoro 9y square de ko khangi madu b a sa du si de matang a sa du si thrice y ne thrice y ni a sa ne ha tare adagi ama si 24 na y de puri di minus 24y ne equal to 1 la di plus 24y la ne bu ko si dagi ko na twice ab mong ne twice a sa di thrice y le gre ko adagi 6y le re adagi 24 ta da 4 y le dra 4 duna b saram na the plus b square the 6 b square 4 square 16 la ni ko smaina si ingam go da ko si mana ungam go da ni thuna si gi level ji da the next 4z square si dagi ko na 2 sa du si kana no a sa du si kana no twice z ni khangani adi hore 24 na z to puri di plus 24 z ni asom da la di minus 1 ni minus 24 z si dagi minus twice ab to twice a di twice z le re adu 4z kadangari ko adu di 4z oi si 4z natra adu di 6 puri se laga di b ta de adu ta di b ji 6 na saram mani adu di plus b square di 6 square di kana 36 la ne soina adu equal to ge asom side kaim le hudre sida ngasagi si minus 64 hai je asom no plus ola lakra minus 64 je asom no tara mani roina
Yung sida ko sida minus plus 3 square kya no 9. Sida plus 4 square kya no 16. Sida plus 6 square kya no 36. Yung pula kya ta yung tarun train thoy kuma thoy umari mga taru 61. Sida 61 la yodro siya. Si plus 61 do sila yodro. Ngasagi minus 61 hai buda asomdo plus 61 hai leire. Plus 61 do akhoi na to kai mai daka obi mutu longna gi bene ba. Aduna question jida question sema kamuduna sigi logic amada sem gramne si akhoi na ngasagi hana akhoi na ko thengna gi boiraga di si question ji mana sana ji sini hade ko question ji phaba ngama kane ba adugi level jo ka hena mo laira khidune sumai la ani ko kaim da hana le value du kaim kai ba leite ko aina to kaim position thugai de hana le ramasing du kai handa bi da mai group ma saraga akhoi na pa ma mo na question ji demand tori ba pot ama ka phang na phone rak pane ba ko adudi han ba gi de kedora a square minus twice ab plus b square adudi a di 4x b di 3 ni adu a minus b whole square lani plus ina b sa a sa ina thrice y b sa ina 4 plus b whole square lani sidana ma a na twice na sa ni a sida minus b minus d 6 sida b c sa re adu ta di square equal to 0 adu di squaring tore ko square to ba ji positive value om ti na ba 0 ta ba ji oi thoi karam ma oi thoni nga sai ma na bam jawre 4x minus 3 is 0 ekana oi thokni hare adu si matang x pu to kya ta di 3 se sum thang do di plus le 3 by 4 si matang jida thrice y plus 4 is 0 ga manarni adu ta di sidagi y pu to kya ta di minus 4 by 3 la ni sidagi ju z pu to kya ta ga twice z minus 6 is 0 ga manarni adu da z pu to kya ta ga di 6 to 2 ni la di kya ta ra 3 ta ni sumana x ka y ga z value ji sumai to ra pu tho do ne bu ko pu tho kanda mana pami ba xy plus twice z hai ba se puthone x ke y puina di x ki na 3 by 4 y gi na 4 by 3 to do minus yawi mamang thamo jare ko plus twice z z ti kya no 3 adu di si ka thona di minus 1 ta hore ko somna 6 amaga adu ta di somna 5 ta re samay lakhi bane yam thuina ju hangal la leira ba phazu question type amadi oisi nam gyan tari bam ti ngosi to revision to de haidu ne revision to the question ni mayam holo ba hana gi time ma ko theory du pala ko question makal mati no ju holo ko adu khang da ba yara so group ta khoi se to no group mani le na ina 100% har group ma se ma do study se to gi group ma adure du no special loiba noi khara yauri do noi ma sen khang da ma sen mem tano ko no jike go english ko su ko akoi ma sen mai pa mai kano to na gadam ni akoi ma sen ju kam bi to na gadam ni lyric su pamin na ba pamin na kam bi to na gadam ni ma palam to ja du ni bu ko aduga khoi ja haibeng ga to ina competition yauru di yaroi bu ko adu ai jo dum yauri bin group to dai du da ai na su ai sangkan mayam gyan da ba se mayam help to ro ke jike kai gi su loina dum thagat na jike wo gira mo gira help to du ni si ngo si question ju mamang da si ki chamara om dai ta khre ko si dai si ju mentally hot ngam ga do ne ba si ang ka je sadu ho le di I ba da yam sang do ne akoi na sumba ang ka je shortcut ha je mind calculation na u bu ngam ka do ne ba ko adu kan da shortcut oi du ne ba si a cube minus b cube ta kana yen ba a minus b adu di a minus b ji kak na gra ni ko horen ta ho du je a square plus b square plus c square ab a square plus b square haraga mai plus ab lakthine adudi x kana wani a ga a square di kya tha ne √5 ki square ne adudi a b kya tha re a square di a size √5 sidi a size no khanga da ma √5 kano ne x ni a sara mani b na kana sa dui ba 81 ji 3 cube kya no 81 ji dagi √3y √3 cube to de ba 27 into 3 3 saramani b na 3 saramani ko adudi 3 cube oi de 27 ga 81 hoi sume b na sin sare adudi a square di kya no 5 x square adu a value se 5 tare b square di kya no c square di kya no mapal
home kuntaret b na 27 sare adagi a ga b ga purina ro a ga b purina di xy lagre a ga b purina di 3 root 15 c na 3 root 15 tare si mana thuna puthung ang adu 6a hadi kya tare taruma kuntra b hadi kya no 27 ya kai tare tare minus saraga 15 ga c purina c di 3 into 15 adu ta kya tare 15 15 15 3 जा 45 si yang kai tare tagi 45 ka do ma tare ka try to tare sumana si speed si the hot pa ya ni ko ai tam no di thak thini ko sum speed masa ma sum habit to bai wani mem ko yengo si da to isi mana to isi ke no si da x si da isi ko root 5x ki cube han i yad ro se hana phim tarang ni si 5 root 5x ki dum tarani sina 3 root 3 gi 3 root 3y gi cube ne basi adu a cube minus b cube formula ne ko sidai si lere makadra kana leiba root 5x minus 3 root 3y adu ne khanga da aina sid a b theory je sida dum lejer a sari du si lere b sari si leira dum ne ko aina mu thiru bi da ka woidre mathak si a cube minus b cube sadu di a minus b la woidro mathak si a minus b lan a minus b di si ne ko mathak ti a minus b kakna grane ba ko mathak ti sumai la oidro root 5x a minus b la ni haraga makhada leiriba a minus b mong je kakna grane ba ko si kakna gra dam ni si mang na grane ba kari ga tanga hore a square la ni a square di kana root 5x ki square di 5x square plus b square di mapal hum ku de 27 y square plus ab di kana C ni puina di 3 root 15 xy samai tare ba ko tari ba belu si mana kari ga mana pirami ba ax square plus by square plus cxy ga mana pirami asidi comparison tor kan da khoina a c ni si mana halo a sari belu si a sari si 5 so mani ko a belu 5 samai thor kani adi b sari belu si kano C ni compare tor kan b sari belu si 27 khanga ni compare to bai tar belu si adogi c sari di si na tro xy le c sari si kana no 3 root 15 samai khanga ni si belu si putho mathong na mai si jam holo dum yara ni ko du dia ayo si hor kri du thuna yang yan tar ba si bo thuman bra ke do bro ta hero si khano yam kangi lok thung de rang de sara mi phen dum thari phen dum thauji aida hina de ba phen thab ji ko sare nu ting de ban hoji sam sai class to bodan phen tha de dum so no ai tin tha da ni ko me em gan thari bro kamai to ge cd x y ke je ka tin 19 x ke je ka sina y square ga mana re then the difference between z ke x ke kya khena ge puthoi ko x y is 19 मोसे स्क्वायरिंग तो क्या था रे स्क्वायरिंग तो दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस twice xy yz plus zx लाने को सी स्क्वायरिंग तो दी सोम साइज स्क्वायरिंग तो सोम स्क्वायरिंग तो सोम दना 19 स्क्वायर दी 361 तारा माने को सी बिलो सी 133 नत्रो twice araga xy yz zx की मोहता क्या y स्क्वायर zx मोहता y स्क्वायर थमो सोमदा 361 अदुदी असोमदा खाइदोरो चलो अदुदी सिदी सोमदा 133 असोम खाइदोरनी को सिदी twice y कमलो याब्रेओ y कमलो दी सिदी x थोए y कमलो दी z थोए y कमलो दी y m थोए सिदा को सोमदा 133 से सिदी खाइदो क्या तारे निपान मरी एनी तारे को 2 8 तारे 2 8 सी 2 नं का आदि क्या तारे y हरगा x plus z plus y मोई बिरुज क्या तारे 2 न का थोड़ी 1 1 4 तारे समाना सी तारे होज मा है सी x plus y plus z की बिरुजी
अखोन x plus y plus z का साइ क्या का माने बा 19 का माना बना त्रो सी मनुंग गिसी 19 का माना इनो त्रो 19 का क्या बरसा सी 19 का क्या बरा 19 का दी 6 थुंग द्रो y value क्या तारे में 6 तो तारे समय y value पुतो यारे को त्रम्बन दरो यारे को y value फंगे अदु कना नमा पुतो है जा y value फंगे दी z के x के दो क्या खेनगी अदु अखोने खंगे x को y का z के तिना क्या ताबे x ने y ने z ने मोय हम तिना रगा क्या 19 दाई है बनेबा अदु y value ने क्या 6 ओइ थोखरे y value 6 ओइ थोकी तारा गदी x का z का भी तिना बस क्या तारे 6 से सम खादो गदी 13 तारे z के x का z तिना गा ना दी 13 दाई माने जी x का z का z तिना गा ना 13 दाई अदुगा x का z का z हम करी माने है माना सॉरी x का z का z करी माने पुइना y स्क्वायर माने है देने अदुदी y value क्या ना सिदा y value 6 नत्रो से y value 6 स्क्वायर 36 माने अदुदी पुरिना गा ना 36 दा देने बा x का z का z तिसना गा ना क्या 13 पुरिना गा ना 36 दा बा तिसना रका ना 13 दा बा दी 9 गा 4 गा नत्रो अदु 9 and 4 दारे x का z का से तिसना गा 13 दारे पुरिना गा ना 36 दारे अदु 9 गा 4 गा अदु सिना 9 ओरे खलो z तो 4 ओरे माने अदु माने डिफरेंस क्या ताई बा 5 माने खदोनो फोल पुथो है माने माना कुछ कदा यौ को सी आइडेंटिटी सादोक साजिन नुनि सुम टाइप से अदम ngaktane hangi ji hojikan da thaina gi aina su da ba type ma'am am su uri leidi ko algebra gi thumande yai sum tap ai thuman bro ya da isa ta revision to kharaga su no video da mu pusta mam yu ko haidi noi je haigala mani na ne sum kitang haidi hayang je hayang gai no na exam की point of view देंगे स्पीड से खरा तांदे याद अपनी स्पीड फोन हो जाबो मो अइना सुमारो मक्ता सु मेंटल कैलकुलेशन हेक तौरिजी अंक जे समजिला सुमाइना स्टेप सम उ याबा गाय जे नो अदुम उना बोनो 5 तारे सुमे को cd x to the power c 194 x minus 2 whole square cd useful reason follow hot pe ko खर थुजे 194 तारे cd sidagi kari c मान pyramid c नत्रो 194 सिदी खरा है जे x 0 दे साव हेलेबम फिर में अदि सिदी क्या ताने हारो थुना है ना बे यारे सी वैल्यू क्या ताने +2 तोरे 196 की दी 14 तार मनी ने सा सी 14 तारे जे उंगम ब्रो सा उ आई थुरे को से सिदी के स्टेप समी ने से +2 तोरे 16 की दी 4 सी 4 तारे जे उंगम ब्रो सी 4 ता सी स्टेप से तक सी मेंटल कैलकुलेशन चांग खोट का दौने बको सीडीएम क्या तारे एलसम लो दी x स्क्वायर प्लस 1 सोमना x सम सकरो दी 4x लाखरनी को सी स्टेप हम समे को मार पामिसना मार पा x - 2 की होल स्क्वायर है नत्रो सीदी सादो दी क्या तारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab 4x तार मनी सीनी मा पुथवाई जी नत्रो मा पुथवाई सी नत्रो अदुदी अखोई तौरजेबा x स्क्वायर 4x सम लादे माइनस 4x नत्रो सिदे +1 सोम सा कैमिनेट इक्वल टू 0 माना पामी पोसी योहन गे हादी क्या वाले अखोई जा अखोई दी +1 दानी 3 ति सिम दका ओइद्रो x स्क्वायर माइनस 4x c 3 ति सिलदी 4 तारानी सोम 3 ति सिंगदी सोम 3 ति सिलदी अदुदी c वैल्यूज क्या तारे 3 तारे माना और कदा स्टेप ती c स्टेप त सिदगी c लाखे बिसनु उंगमी नत्रो सा आइन उल्ली सिदी नोय कनोने दा स्पीड सु खरा खरा सी यौनो उबंगा मो सी थाकता खो इंप्रूव लेहनजी हाइना बदुने बको सिदगी सी लाखे बजी स्टेप खरा समी बजी उंगमम थोय तोयनो होट खरमिना आइना आशा तावे नोय द को अदुगिने बा आइना सी तौरेसी याम उंगमी नत्रो यारि ब्रो अखोय दिल्ली सुंगी छात्र सिंह फाइट तौना दुइने मया मसा हे बसिंग जी को लेबेन से कितंग अम काजे बा याब्रा होट पदा ख कोइरा लेबिदु यादबी याद्रे बा यारबो मैम से या दे सिदा +2 तोक्सिल सोम +2 तोक्सिलगा 196 लानी सोमना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर तानी स्क्वायर रूट लोगा 14 ता स्टेप तो नी समी से असिदगी जो अनीम समसी तरकपा
aduga mana pyramid hangi si x minus 2 whole square hai adu sadoga am sidai si akon ungam draga di sadoga unabo hangi pote ju sadokpa pyramid ju sadokpa adu tarak ani si paw phawna na hona bane batois ai ko sidi x square minus 4x plus a equal to 0 r equal quadratic equation gi root sing ji mana di mai discriminant du karam kana ngarang ain takudo b square minus 4ac discriminant ko idana quadratic equation gi discriminant jina magi root habadi x ki value sing do kari oini oiro do tai habana tro root sing du sab mana ba kedoba if roots of this are equal then a equal to sai noi nupam na hangi do am ta agi are ko एक value हम मन्ने कौन सी नत्रा सिगी discriminant जे 0 एकांदा equal root फंगने हर b square क्या ना -4 ने b दी -4 ने -4 की square लानी 4a दी क्या ना 1 सारे a साइड सीधे सीधे a नत्रो quadratic equation जनरल फॉर्मूला सी नत्रो नत्रा अतागदी सिलेरे -4 a di sina a sadi 1 ne ko sida c di c sadi kana no c sadi di sina tro 4a c sadi matang di a du na tro equal to 0 adu di kya tara c 4 square 16 tara c di -4a -4 sadu 4a tara man a puto kya di 4 c la di 4 tara samana quadratic equation laire ko quadratic equation gi magi root sing ji ke doba equal oire have ko adu targa di root equal oire karam ka oine ha da magi discriminant na 0 e ka da oini ga have do adu ga perfect square as oini have ne baina mamang ta ki bu samay holo sare root equal oire has perfect square oini are x square minus 4x plus a is perfect square oini are perfect square this a square laire minus twice a b ji kana sara mane b size is kano hani film ka nya da mina b ji 2 sara mane di 4x ta na ba adu b di 2 na sagara b square di 2 square di 4 la ni ko 2 square 4 la ni equal to 0 adu di si ani ji equation ani ji sangdam na ka da a value ji kana 4 no wera dro adu therefore a equal to 4 so my holo si ai ko ena baija nena khanga da ma root equal over have a discriminant 0 ka da na tre ha na perfect square so ni ha bane ba perfect square over ga si a square minus b twice ab plus b whole square do a square minus twice ab plus b square gi mong sadu ya ne ha ne hani film de ka na sadu ka b sadu ji masa mata thoksare ko tu adu da b ne tu sa mi b square di 4 adu di a na le se b square gi mo ne ba adu di 4 over mani smaina to si yare ko si bol le re ma'am adu ngasai gi koi satra man hang pudu gari ba mana hang bu question do WhatsApp ta hangi da adu makada na torm je bu ko mai question dom te ing ko kala igre ko aina nga sahabadi nesaru root takku matamda b square minus 4ac equal to 0 hare ko aduga roots are equal root sing nu manani root sing nu kariba minus b by twice a have ne root sing du kari oidagi nang hangi question do hojiki ro san hangi question do sidhe dum ta yare x square minus 4x plus a equal to 0 ado hoji a value kya ta ba x square minus 4x equal plus a value 4 ta ram natra sumai la ne ba ko adu di root sing equal way have ne ko si root sing equal way si perfect square so era ne ba ko perfect square era ne hare adu root sing equal way adu ga root sing do ina sai have do minus b by twice a ha gi ne ko ina have do natra minus b by twice a way ne adu ngo minus b by twice a putho root animal to
minus b by twice root ani equal way animal c way ne have never minus b di kya tara 4 tara mani ko twice a di 2 a side ka nano 1 adu kya tara 4 da 2 ne la di 2 tare root ani do 2 ngak way ne have di root have di ate kem na te quadratic equation root ai si di yaur x ki value ani phangne have du ne ba ahama value du su 2 ani akon value du 2 ne have ne ba kya da bhai ja sumi sum de maram di si perfect square natro si le jibo si le ji kana gi perfect square na ax minus 2 gi perfect square natro si le ja sumdro adu ta di si x minus 2 ji 0 ga mana roi dra sia anare ko adu x kya ta ne solve to 2 ta roi dro sum da bai na ja sumi sum de x minus 2 whole square ji 0 ga mana re have ne sin ta ko di x minus 2 square ha ani rak la oi dro samaina 0 mana ni adu si 0 mana ni si 0 mana ni adu x value solve tonga da 2 lui ta roi dro adu ni da si ta re si adu ko solve su tok tok dro si formula si pala ka legre minus b by twice have do si da tu sigi root ani du equal ani oi do river root ani do ani mak minus b by twice a oi ni have ni minus b by twice a have the anko hot kan da 2 tai dana so me ko si gyan taro rosan am tharo yes or no rosan nana hang pani nang gyan thai ta dem tharo kami andala o rosan yarabo me amai na haisibo rosan khundrak pam yantarabo sida leriba x square minus 4x plus a do ka answer hot pa 4 tagre bako sigi root have the na the sida lai phang duriba quadratic equation gi root has root ani leidana alpha mas bi ta ga na khoi tawri do s ki value ani phang ne have du ne ba root has ado sigi root sing do equal oi ba have ne ba ko ado equal oi ba have je equal du kaina minus b by 4 twice a na ta ka ne have ne si minus b by twice a oi ne have na sigi du minus b by twice a du hot ka na khoi na kya ta gre ba 2 tai dana sumdro si nang si hadu kana si hore a minus b ki whole square lai du di ado x to solve dong ne si x si hore 0 ga manan ka da si x bilu 2 tare du di anima malai tro du amadu so abna karamana amadu so na khundra prosan khundra amadu na sinida quadratic equation x square sida ama lei minus 4x plus 4 harasne sida lei riba ko si general formula di ax square ne plus bx plus c equal to 0 have ne sida kwaidagi digi sauriba tam je sigi mamang da leba coefficient e je kya da bhaja si e je 0 digi sau helaba 0 di sau helaba du ta ga di minimum value lei ne have ne quadratic equation do minimum value phang ne have ne ko quadratic equation do kwadi minimum value lei ni have ni ko aduga maximum value na si oi ni have ni aduga kari gumba a du na 0 dagi pi aga na maximum value hang kane moina ko aduga minimum value di hangore maram di undefined oi bani na sidana minimum value hangaga maximum hangaro oi ko adu minimum to maximum value se kana na tai ha ma tanda 4ac minus b square by 4a have value je si formula jina puthok ya ne ba yan da braja aduga mak si minimum to maximum value puthwa di se dum sinjilo ba aduga mak minimum to maximum value se x ki value duna minus b by twice a sinjila kan da dum phangani habni da x square minus 4x plus 4 do 0 sida e sari basi 1 ne adu kana di chaw hela 0 di chaw hela ba ata di magi minimum value kya ta ne se 0 di chaw hela gana minimum value putu hera ni ko minimum value do 4ac minus b square by 4a wera ne have ne ko adu kya ta re minimum value putu 4a di chai di 1 ne c chai di kya no 4
minus b square di minus haraga b square di b di minus 4 square ni b di minus 4 square 4a kya tare mar me tratu si mari square di kano tratu taraba 0 tar mane ko minimum value samai tare tadro 4ac 4a lere c sari na c minus haraga b square sabdi kano b di minus 4 sar minus 4 square di 16 0 samai tare minus b by twice di kano aduga sida x ki value duna minus b by twice a wara kanda minimum maximum value du phange habani da kenga suka hoji akoina sigi quadratic question si leri basida da magi minimum value je kya phange ba maximum di hangaroi ko maximum value di matang sida undefined ora da infinity la ane ba ko sigi a sari ba se 0 de sawala minimum value putu hara kan minimum value di si formula p hare si formula si pala kana minimum value du 0 tare ko maximum di infinity tarani aduga amok hare midranga sai minimum value du kana na mo sila tani ba x to na minus b by twice a where kan tane hamne adu puto minus b di kya no mathang da 4 la ni ko minus ka 6 minus ka di plus 1 4 by twice a di 1 adu 2 x ki value sina 2 sin gan da phangne hare amarum da adu x value 2 se loi question sida x value 2 se la di 2 square la ni minus 4 into x mo to 2 plus 4 ko kan da ba di kya tare 2 square di 4 minus 4 2 se di kya tare 8 plus 4 adu kya tare 8 minus 8 adum 0 tare adu sumdro ni mak ko tare si formula si palo hot lo yare ko na tra gana x to minus b by twice sin la kan minimum am su maximum value phangne amne ko dare question du ko akon equation du hol ere ko dare pulle no mengi wori ni ko sini rai ne haidu yan dabre ko ngarang la na la class traum du subada ena question khare na matam da quadratic question piraga madu minimum maximum value do puthu aina hang mane ba ko adu kari guma smaina le rama ba minus x square plus ame hekta pisil lage ko smaina quadratic polynomial na pirame ba ko sidadi minimum hangada maximum hangadra c 1 a sare ji matang minus 1 taradro minus 1 is 0 de p hele sorry 0 de p ko 0 de p adu taraga di maximum value en hangani ba maximum value hangani si matang di ko si mo se ba si maximum value hangani si korai question si ko si lei si a sari je minus 1 ina 0 de p hele adu ta di maximum value hangani maximum value du so ki formula to kai ba 4ac minus b square do si value sin la dun phangne hane 4 lere a di kana saba minus 1 sare c di kana saba 4 minus b square b di 5 square atha makha do 4 into a di minus 1 matha si kya tare mari meter 2 minus 16 lere manga minus manga makha minus 4 matha si kya tare kumanga sigadi 30 minus 41 makha da minus 4 adu di 41 by 4 tare sumana मैं बहुत होकर नहीं बा
Six number sorry. Dipa aku mengani kelani. Sekatare. Four. One. Okay, 75, 70 ka and 4. Okay, minus b by 2 is a minus b by b size minus b size again 4a c na kya 4a tatu kumanga minus 41 smala kadaba adudi minus x square ai nga sai minus yaw do ni chori ni ta da ni phone ko ani mak ta da ne bo minus yaw do ni adudi si 4 le re minus 25 le re ko manga ni yang khai le re sidi mai tatu la yang khai ko manga ga plus 16 ga 4 equal to 41 by 4 enom check to bani da adum tai ko se akoina ne maximum value hangani hare formula do pala adum putho maximum value du si tare adu na tabida ena x ki value du na minus b by twice a silo minus b by twice a silo x value kya tare 5 by 2 adu sinjilo hoji ki question si da adu da adum phone du ta ne habni da ena si samana tare si re ko gyan dar ni ko mya lo sila singa si tai tha dem thar mo rosan khundrak pam yadro polynomial matang du yani quadratic ki equation gi ko adu question bodi makal mayam pai ga dabadi wali ko adum theory du gi wani ni question mayam nei nar hena su gyan ta bela ke ni bu ko adu nang na aina hain kanu du refer to mamangi to the class 13 gi the question ani yaw gi bani adu am refer to ko yar adro mayam am tharo rosan ha yadro okay pare मैम क्लास है मापन चप चान थौनी को मापन है आई रेडी तुम थौदी नि निपाम खाई खरे लखपदेगी आई जो तुम आई प्रॉब्लम खंजरे को साउंड जे ने पैसा तिंग न सेल लुरबिना माइक्रोफोन दो टेस्ट तौनिंग ब या हनिंग बदो यारम दबदि इसा खितंग नुंसुं आइते को पैसा तिंग लेजरगा पैसा अदुगा म कनो से तौबा आइना बैकग्राउंड जे अंगौ बोरगा ngasi दिन ननमै दिस माइ ओइबने अंगौ बोरगा म येंगे आई रूम जिगी माइ फिटिंग जिगा चाना दबाइ तारे माइ की क्वालिटी जिगा को quite we kind of pura ai sakas u de bi to khalak pai tare sana da bak ai camera kanu siga screen siga adu ta di on change to sin sigi jam hanan hadi na background se change to han ba khud sakhar sang e adu tam sang gi bene ai reading an na to jai bu ko yango smaina to si nu midang no ina to um phare khoi online live class ko adum nungti to si live class mo pan da smaina algebra ja na phajan mamu ta loina ba haina ba to si bu ko aduga akoina तंबगी दी लोय बनाय रोय अदुना ने ग्रुप त सुने अखोना पारगा अखंग खंग मैम नै नबसु अदुम तौजे ग्रुप से आइना ngasai chat अखोय chat तो ग्रुप तु खंगे दना अदु फजन तौरसे दु अखोय मसेन जे नॉलेज तानरगा दिल्ली सुंगी साटा सिंग मोजु ताना ले एम पाइ दना मोइदि हेना होना जे यारे को म्या एने को मैम गुड नाइट वर्सिरा यारबा मेरिना गुड नाइट वर्सि नरेंद्र गुड नाइट वर्सि रोशन थोयम यावी गुड नाइट वर्सि लमयानबा थोयम यावी गुड नाइट वर्सि यारे को यारबा मैम